Acara ini disponsori oleh Pamirsa Pekang Krama Ring Ayahan Parumda Air Minum Tirta Suwaka Dharma utawi PDAM nenten wantah indik pangling bagang toyane kemanten. Nanging rauh mangkin pakang tale rauh saking calon pelanggan baru. Santukan prabeya sane karekomendasiang oleh petugas Perumda setata mawah. Sane ngawinang ipun ngewangdeang masang PDAM. Silih tunggil calon pelanggan baru Perumda Air Minum Tirta Suwaka Dharma Ring Sanur Mekang Ring Ayahan Perumda antuk masang penyambungan PDAM anyar dane maosang sadurungnya prabeya sane kausuhang wantah ayuta sama tali rupiah ari sampun makatah rahina prabeya kakantenang mawah nincap dados 12 juta rupiah majanten kahanan sekali puniki dahat kapari selselang. Anggota DPRD Denpasar Anak Agung Susruto Ngurah Putra, politisi Demokrat puniki nureksain Perumda Air Minum Tirta Suwaka Dharma meratin calon pelanggan ring sejeroning ngewangun jaringan sanes sapetutnyane ngewangun jaringan toya minum inucap kayahin saking Perumda calon pelanggan wantah kekeniang prabeya antuk nyambungan ke jero kemanten kawohen yening calon pelanggan inucap sampun naur jaringan sane kawangun punika antuk selanjutnya pet prade wenten pawohan pelanggan ring jalur punika sepatutnya calon pelanggan anyar naur majeng pelanggan sadurungnyane sane sampun ngirien ngewangun jaringan inucap nampenin pikobat inucap dirut Perumda Air Minum Tirta Suwaka Dharma Bagus Gede Arsana ngewedarang agangnyane prabeya pemasangan sangkaning pemasangan jaringan ke calon pelanggan tios punika jalur sane kalintangin kawentenan calon pembeli kantun akedik wantah ring sor dasa diri calon Asmara Putra Bali Pos.